Petre, otiš ovde, ovako si pored nas. Kako je ovo konferencija, mi pijemo sokove, da nam je pivo ovde, ne ovde. Ja bih pre svega naravno da se zahvalim gradu Prilepu i prvenstveno gradonačelniku što ste nas pozvali. Naravno evo i Petra Grašu i Željka Joksimovića koji je sinoć gostovao. Moram da kažem da, pošto sam ja stari putnik koja sam pevala veoma dugo u Prilepu i pevala sam na stadionu negde između 80. i 90. godine, da je zaista to bilo predivno i veoma impresivno za to vreme, ali ovo što je sada grad Prilep napravio kao beer fest, odnosno kao pivo festival, mislim da je ovo postao sada jedan tradicionalan festival, jedan prestižan festival na kome moram reći da zaista nismo uživali samo mi pevači i naravno muzičari, nego nadam se da ste uživali svi vi građani ne samo grada Prilepa, nego naravno čitave Makedonije, a koliko vidim i ovde je došlo puno ljudi maltene iz čitavog sveta, čula sam i engleski, čula sam puno ljudi koji su došli iz Australije, iz Grčke, tako da ja bih želela da vam čestitam naravno i vama, a naravno i sugrađanima Prilepa, zato što ste od jedne ovakve manifestacije zaista napravili jedno pravo internacionalno veče piva. U to ime živeli i želim vam naravno da se ovaj festival nastavi i da se dugo ovako lepo zabavljate. Naravno, nemojte da nas opet zaboraviti, opet nas pozovite ponekad. Hvala lepo. Hvala lepo. Ja ne znam da li treba možda nešto dodati na benigne riječi. Ja sam prvi put večeras u Prilepu i zaista mi je izuzetno veliko zadovoljstvo. Uživao sam i tijekom svog koncerta, jednako tako sam uživao gledajući Brenin performans, to je više performans nego sami koncert. To je zaista jedna velika razina i meni je izuzetno drago što sam bio prisutan i kao dio te manifestacije gledajući Brenu koja je pokazala kako se treba. Naravno i kao moj kompozitor, molim vas, pošto je on autor pesme Metak sa posvetom. Dakle, je bilo zadovoljstvo radi za Brenu i zahvaljujem se i dala priliku da radim. Bilo mi je prekrasno večeras, kao što sam kazao prije koji minut, i kao izvođaču i kao gledatelju u backstage-u. Imate divne ljude, imate divnu publiku, imate divnog gradonačelnika i želim vam samo sretnu 10. godišnjicu i želim da mene i Brenu, ako Bog da zdravlja, pozovete, ako ne prije, makar neku 15. godišnjicu, pa ćemo napraviti još veću festu. Hvala vam puno. Naистина беше чест и задоволство да се ужива овие 4 дена дефинитивно во најголемиот пивски фестивал на Балканот. Покажавте и докажавте дека сме добри организатори и сме спремни да организираме вакви големи манифестации кои што навистина многу значат за репутација и на градот Прилеп и на Република Македонија. Не знам дали човек би можел да посака да му се случи нешто толку убаво колку што ни се случи на сите нас на завршницата на овој фестивал на пиво со две големи балкански имена. Тоа е институцијата, музичката институција, би рекол, на ниво на Балканот, Лепа Брена и секако уште едно големо име кое ни доаѓа од Хрватска, тоа е Петар Грашо. Задоволство беше да се види преполниот плоштад, преполните штандови. Слободно можам да кажам дека Прилеп ова вечер ги урна сите рекорди и иако ги немам официјалните податоци, оние првични податоци кои што ги имам се да вечерва не посетија преку 100.000 луѓе, да се забавуваат, да пијат ладно пиво, да вкусат добра, би рекол најдобра прилепска скара и секако тоа зачинето со прекрасна музика на Лепа Брена и Петар Грашо. Prošle godine u oktobru mesecu slavila sam svoj 51. rođendan.
Pre toga godinu dana od oktobra meseca počela sam da pripremam naravno čitav taj album. Sreća moja, mislim, tražila sam neku pesmu koja bi jednostavno začinila čitavu tu priču i sasvim slučajno smo se sreli Petar Grašo i ja na Davis skupu u Splitu kod njega i njegove familije, naravno u jednom predivnom restoranu i eto iz takvog jednog prijateljstva, jednostavno i druženja desila se pesma jednostavno koja mi je zaista trebala da kao onako višnja na sladoledu, znate, da zasladim. I onda kad sam završila taj projekat, naravno sa albumom, onda je sledilo pripremanje sa 3 reditelja, pripremanje jednostavno kostumografije, scenografije, VJ-a i svega onoga eto što je naravno možda beogradska publika imala zaista priliku da vidi. Meni je zaista žao što jedan ovakav u stvari performans i sve ono što u stvari predstavlja scenografske i možda čak i kostimografske elemente, kao i režiju kompletnog VJ-a i lajta, publika večeras nije imala da vidi, ali mi smo ovaj koncert jednostavno prilagodili za nekakve ovako putne, za nekakve koncerte kada dođemo, da možemo da povedemo nekakav minimum, a da to ispadne jedan optimum, odnosno replika beogradskog koncerta. Ja se iskreno nadam da vam se dopalo. Neke su pjesme nastale definitivno iz osobnih, ličnih iskustava, a neke su nastale kao impresija na neke odnose meni bliskih ljudi. Kada je došla prošle godine u restoran u Splitu, rekla mi da bi htjela da napišem pjesmu za nju. Ja sam taj tren joj kazao da mi se čini da možda nisam najbolji izbor da pišem pjesme za Breno, jer mislim da ima boljih kompozitora koji mogu napraviti pjesmu za Breno. Ona je tad rekla rečenicu s kojom je odmah kupila, rekla je ne, ja ne želim pjesmu za Brenu, ja želim pjesmu od Petra Graše. To je odlika velikog izvođača. I zato je dobila pjesmu za koju se nadam da joj se sviđa. Preuba, rezbana ikona od Sveti Nikola. Se nadam da Boba Živinović će biti zadovoljen, da ga pozdravite i mnogo sreće i uspjeha zdravlja na tamo. Благодарам. I to je za vas isto. Puno vam hvala svima za ovo predivno večer. Hvala vam lepo. Može jedna slika? Da, može. Ajde ovako. Idete? Nenad, idi na slike da napravimo. Da.